današnji klip. Danas upravo igramo COC, Clash of Clans ili poznati kao COC. Ja evo imam upravo 222, kako se zove, pehara. Inače, ovo sam upravo sad skinuo, nego mi je ostalo, pošto sam i ranije igrao, pa mi je ostalo sve što sam radio. Da vidim. Ovo full nije. Ovo, znači, fali mi 2. 10 sati do ovaj, jer mi je ovaj, evo vidim. Znači, ovi mi je 5, ovi su ostali 4. level. Ja baš malo ovdje. Četiri dovoljno i onda idemo u borbu. I ovaj tank ovdje mi je 2. level, ovdje je 1. pošto sam. Ovo može da se upgrade-a. To nisam ni znao. Da, inače šta je novo što ja posljednji put kad sam vidio. Ovo nije bilo. Ovdje nije postojala. Ovo nije, a ova dva isto nisu. Tako da to moram sada kupim. Da se završao. I ovaj treba i dan da bi se završio. Ili da platim 200. Vidiš, ta holda. Trebam da upgrade, to jest upgrade mi se na 4. level. Sad ljudi, inače ja nisam ni u jednom klanu. Kako je ovaj? Uradi neki. Šta je ovo? 8. 11.4. Klan ima dobro, ne, u 10 je ovo 11. I ovo je, mislim, 11. jeste. Ima ovo je dobro. Ovo je sam 3. Preporučujem mu ova 2 da upgrade. Onda lepo što je ovaj dodao ovdje sa strane. 84 level. Ovo se rodno upgrade na 10 ili na 9 level. Ovo je 10, ja mislim da ne može više da ih upgrade. Ali nebitno. Čekaj, nisam vidio gdje mu je tank. Koji mu je level tank hall. Evo ga ovdje to. 7, 8, dobro. Duplo jači od mene. Ali dobro. Ja nisam igrao baš odavno nisam igrao Clash of Clans. Ovdje neću online borbu. U stvari, hoću online borbu. Da ne igram COC. Bombastic Beach. Ako neko hoće da snimam to, nek se javi u komentarima. Ja ću da snimam. Ovdje mi nije.
Ajmo, kraljevci. Ja se sad neću pričati dok ovo ide. Sto posto ga srušili. Izvinjam se što ne pričam dok ovo zato što me vjerojatno ne čujete, pa ne bi želao da ja pričam, a poslije da ne moram. Nisam mnogo za... Ajmo. Tebe ću. Dosta. Ovdje je 10 ovih. 10 ovih. I 10 ovih. I nekako jedno. I ako neko ne zna kako se igra, nek skine, prijavi se na tvoj mail, replay, evo nešto mi je. Ja sam mislio da su oni mene napali, ali nema veze. 400 je groza. Ovo je od 400. 4010, ja nikog nisam vidio. Posle mastera. Top player. Top player. Koji je ovo level? 11. Au bre! Na kralja 40. Ima ih sve. Ima ih sve. Da li kako nije ovaj? Serbija. Serbija je 2-0. Jeste. I sad tražim neki dobar klan. Da li ovdje mogu se joinam? Ne mogu. Da vidim neki to posljednji.
bazu kakva je. Ovo je jak. 5. 6. level. Ovaj bi mogo da ode da pokupi neko. Evo ovdje 7. Do 7. level. Dobro, ima dobru bazu. I u klanu je. Znači da je on čak možda i organizator. Ali svejedno ljudi, to je bilo to. Ako hoćete još da snimam ovoga, napišite mi u komentarima. Možda čak budem snimao i sa Vikicom HD, vjerojatno COC ili Minecraft. A do sljedećeg videa. Pozdrav.